asemo sa be mu na de se pa Judy asemo ma I think that sa abrochire aware ne sa long distance aware no they say the ababe norm bi I say teno I mean feeling fansa wo fansa hye they say crowd them at say nkofo crowd person to stand so that twitwin chance ma I don't know what's it I say it's so na call round so crowd na ja hwe ni o man Toma Ben that was said dross Ben I share na ti Ben I share I don't know why you say abe normal so me advice ni say so when it will be a date na say a long distance na untimi sa na ma na the best way is to be party ways with the person peacefully because now no so obejiji on say be man no so ote abrochira na access that be set crowd was aware by now no oji ni sika no pa wi anwumre di na onye wonya hwe ne de no we den enye enko trasa so the best thing is say ufi say wuntimi some of those things na no atwon and in fact ma enye saa ne ma na emwa so your banner timi a saa page na fansa show wase be ho clitoris na fansa mi aso press no emwa anya saa na nyame ye nhyehyeye no mi nhunu ni yi ai fa kane atoso bi enwinu akop ebankum fatoma ni eguso manenya kekra omwa mani o asemba okora ye ni emwa asemba ni because se bema bia wo ye bia be ka se ho se wo sore pa na gina so twan na release a wa ya se de be se tutu no nya better sa na me sure say be bia man so the same problem e bia mo na mo nka se bema be gina sa pa na wa release a me nya sure say wo beto sa o ana be mo de ntesa ndi bi entia yeah your fun sa but I don't think say be boa health ne other because once anya nhyehyeye nyame ye to ade no ho no de wo je no wo nyansa mu a wo benya problem etimi de me wo yo ba na ha dwen ye unse onsana wo wura wase epie no eno so mo re na ebikra yensa ye woro efisen wajara wi okra ota o etimi sa efi ajari achita o sa efi na ze so body ni ya no so still a what I say enti se odi wuram sa no nyesa na nyame ye no enti e ba na sa wo ye de obenya problem enti pesa problem na dia na watwe ho number 2 emema bebre wa broche na say long distance na omo ye insecure security wise no ya no fi say obi wa ya na jealousy odo ma ne bro so ti fi say on pesa obi akura beba won ti woni ho no a woni mu nuoma bi mu no den so obaji wodi prekope ti say ofi say no so wontimi ngina say no so anu a eno so no na me ka say wo de wo ba no de wo say choices na e ba no wo na be choose from the ope eti wo no obi nshaw wo na wo choose the wo pe eti kwaku aba wo kwaku 1 2 3 4 kwaku wade we order bi mentimi we ntina what wrong obi anya wo hwe but for utin ko hyase wie e man nsem no mo mama mentimi no ntina o obua kohwini na mama bra e friends oni watemo ba wa hase awudi na tem all these things and you be a person we am hu say but nipa we say be ma onye mo ade we do papa be ma onye hu ade so ade ma don say we say wa dem and how ba papa tem odi dia how so these things are petty mistakes sir e man be ya utu omofo ade think kakra obedienti we kakra obedi about say kakra obedienti obi ayo remote fa say wo mu na twa no de wo peja na koso no wa peja kakra obi say ya no de be ma e ho ayesum fami pie ko abontin bo so mu na pie no hye adwa fa to so ani ade kakra obedienti o mesre ma ye mama ye nuna ma nti ase say let's know betimeta maso okay ye ma ye ho